umutwe wa 23 wamaze gushimangira ndetse unarera yuko ushaka kwisubiza igice cyo muri Uvira nyuma y'inama ikomeye cyane herutse kubera hano mu bice bya Kamanyora. Ni inama yitabiriwe n'abakuru bagiye batandukanye muri M23. Ni inama kandi yize ku bigendanye no kuba izi ngabo zaravuye muri Uvira ndetse n'uburyo zishobora kuba zasubirayo. Amakuru aturuka yaravuga yuko hari imiryango imwe n'imwe yabashije guhunga ku buryo yashimangiye ko yaba iri mu kaga nyuma y'uko bavuye muri Uvira, ibyaje gutuma kugeza ubu ngubu rero bongera kwiyemeza ndetse no gusubira gutangaza ko bashaka gusubira muri uyu mujyi wa Uvira. Batangiye gutekereza gusubira muri uyu mujyi wa Uvira, kandi mu gihe amakuru atugera avuga yuko ingabo z'abarundi zongeye kongera nazo zikinjira muri uyu mujyi wa Uvira nkuko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Izi ngabo ariko kandi ngo zaba ari zimwe mu zakoze strategique ikomeye cyane yo ku rwego rwo hejuru, akaba ari yaje no gutuma umutwe wa 23 wongera gufata umwanzuro ukikura muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo bwa nyabwo ndetse mu buryo bwuzuye nkuko abasesenguzi bamwe na bamwe babivuga. Banemeza ko iyi ntambara yamaze gutsinda, by'umwihariko abasirikare b'abarundi bakaba baramaze gutsinda igitego gikomeye cyane umutwe wa 23. Uburusiya bukomeje gushimangira ko bwaba bwiteguye cyane cyane guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe mukeba wabwo Leta z'Ubumwe za Amerika nazo zaherutse gukora ibishoboka byose, ariko kandi bikaba bisa naho nta kintu na kinini cyane byatanze ku ruhande rwa Leta ya Kongo ko bari babyiteze. Ariko u Rwanda ruvuga ko rwagerageje kubahiriza ibikubiye mu masezerano cyangwa se ingingo zirebwa narwo rugomba kubahiriza. N'ayandi makuru yose akomeje kugenda avugwa hano muri aka karere no hirya no hino mu isi tugiye kuyarebera hamwe. Ndabaramukije mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane, mbifurije kumererwa neza cyane ku bakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka reka nkubwire nti kanda handitse subscribe kugira ngo ubambire muzajya dukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Niba uri mu Burundi reka ndakwifurize kugira ibihe byiza cyane. Niba uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi n'abandi mudukurikira muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese mbifurije kugubwa neza cyane. Niba utameze neza kandi reka nkubwire nti komera kandi wihangane, nkubwira ngo uyu mwanya nawe utameze neza ejo birahinduka, bikaba byagenda neza cyane. Nyemerera turebere hamwe rero amakuru agezweho, amakuru yihuta cyane, amakuru nk'ubusanzwe agaruka ku bikomeje kugenda bivugwa cyane cyane ku bikomeje kugenda bivugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi muri rusange. Amakuru yihuta cyane rero akomeje kugenda avugwa cyangwa se amakuru akomeje kugenda agaragara. Umutwe wa 23 wongeye guca amarenga yuko wifuza kongera kugaruka muri iki gice cya Uvira. Uvira baherutse kuyivamo nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'indege zo mu kirere byongeye kubibasira mu buryo budasanzwe, ariko kandi ibi bitero byaje gutuma hongera kugaragara impfu nyinshi cyane haba ku ruhande rw'abasirikare ndetse no ku ruhande rw'abanyagihugu. Icyakora amakuru tugera avuga yuko muri Kamanyora yaherutse kubera inama ikomeye cyane. Mu makuru yashyizwe ahagaragara avuga yuko umutwe wa 23 n'abayobozi bawo bafashe umwanzuro wo kwerekeza muri iki gice mu rwego rwo kujya kureba bamwe mu banyamurenge bahunze ndetse mu rwego kugira ngo banarebe ubuzima barimo. Abanyamurenge bashimangiye ndetse banerekana neza yuko rwose babayeho mu buzima butari bwiza. Ibyaje gutuma rero Maître Moise Nyarugabo amwe mu baca amarenga yuko bagomba gusubira muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko kandi bamwe mu basesenguzi babona yuko gusubira mu mujyi wa Uvira kwa 23 ari ibintu bitabakundira cyangwa se ngo biborohere, mu gihe kugeza amagingo aya ngaya bamwe bamaze kugaruka muri uyu mujyi bagarukanyemo ingamba zikomeye cyane. Nk'ubu tuvugana nubwo bashimangira yuko bazagaruka muri uyu mujyi, ingabo z'u Burundi nazo zamaze gushimangira ndetse zamaze no kongera kugaruka muri uyu mujyi mu buryo bweruye ndetse no mu buryo bugaragara, ndetse binavugwa ko kandi ubwirinzi buhagije bwongeye kwinjira muri uyu mujyi. Mu minsi ishize nibwo nababwiye ko n'abacancuro bamaze kugaragara muri uyu mujyi, ibyaje gutuma rero benshi bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko rwose uyu mujyi wamaze kugenda wongera kongererwamo uburinzi bwo ku rwego rwo hejuru nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera abivuga.
ni umujyi kandi nababwira ko ufite ikintu kinini cyane uvuze hano ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana imitwe myinshi y'ingabo z'u Burundi nayo yamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira murashazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iyi mitwe cyangwa se izi ngabo zanyuze ku mupaka wa Kavimvira, aho zisanzwe rero by'umwihariko aho zisanze ingabo za Kongo FARDC, inyeshyamba z'abazarendo by'umwihariko ndetse n'abacancuro batari bakeya. Aba bose basanzwe bakorana nyuma y'iminsi uyu mutwe M23 ukekejwe igitutu kwivana muri Uvira. Amakuru aturuka muri societe civile yaho aravuga yuko izi ngabo z'u Burundi mu gitondo cyo kuwa gatatu zari ziteraniye kuri Land Point ya Kavimvira mbere yo koherezwa mu bice bigiye bitandukanye by'ingenzi muri Uvira ndetse no mu muhanda werekeza mu kibaya cya Rusizi, ahabereye urugamba karundura, habereye urugamba ruteye ubwoba. Ingabo z'u Burundi kandi zamaze kugera muri Uvira na by'umwihariko ati nazibonye muri iki gitondo muri Road Point ya Kavimvira, zaje rero guha ingufu axe ya kibaya cya Rusizi kugera ahitwa Kiliba. Ntabwo rero bazajya Makobora, aho rero izindi ngabo zamaze koherezwa. Uyu ni umuntu rero tifuje kumenyekana wavuganye na Kivu Mining Post dukesha inkuru. Yagize ati kandi izi ngabo z'u Burundi zazanye ibikoresho bikomeye cyane, zazanye imbunda za burende, zazanye ibikoresho biri ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona yuko bari n'abasirikare benshi, ubona yuko umujyi wa Uvira bagiye kukingira mu buryo budasanzwe. Nk'uyu kandi yakomeje avuga ko abarwanyi ba M23 baba barasubiriye inyuma berekeza Sange na za Ruvungi, agace kari mu metero 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira nk'uko amakuru tugera bivuga. Izi ngabo z'u Burundi kandi zaba zajyanywe no kongera ingufu ibirindiro bya FARDC ndetse na Wazalendo mu gihe imirwano yaba yubuye, ndetse no kubuza ko uyu mujyi wakongera gufatwa n'umutwe wa 23 mu gihe uyu mutwe kugeza magingo yangaya n'ubundi usa nawe uri guca amarenga yo kongera kwisubiza iki gice. Ingabo za FARDC ndetse n'inyeshyamba z'Abazalendo kandi bakorana zasubiye muri uyu mujyi kwa 18 Mutarama 2026, aho abatangabuhamya benshi cyane bavuganye na Human Rights Watch bemeze ko ibikorwa by'ubusahuzi ndetse no gusenya imitungo y'abaturage b'abanyamurenge by'umwihariko n'iya leta bikomeje kubera impungenge z'umutekano wabo. Imiryango myinshi cyane y'abanyamurenge byemezwa ko yaba yarahungiye ikamanyora, agacubu kagenzurwa na M23, aho bavuga ko rero bizeye umutekano. Ibi nabyo byatumye abayobozi ba M23 bafatiye mbere bakaza gusura aba baturage kugira ngo bagire byinshi bamenya ku buzima bwabo ndetse no ku bindi nk'uko amakuru tugeraho abivuga. Icyakora izi ngabo z'u Burundi biravuga yuko zinjiranye icyo twakwita morale yo ku rwego rwo hejuru, aho zaje by'umwihariko zishimangira ko zitazongera gutakaza uyu mujyi. Usibye ko n'izi ngabo z'u Burundi zanashimangiye ko zitigeze zirwana ngo bazambure uyu mujyi wa Uvira, ahubwo ari amategeko by'umwihariko ari n'uburyo zasabwemo mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko hubahirizwe ibigendanye n'amasezerano impande zombi ziherutse gusinya. Guverinoma y'u Burusiya yatangaje ko yiteguye gutanga ubufasha ku mpande zihanganye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe yaba ibisabwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ubwo yaganiraga n'abanyamakuru kuwa kabiri hari ku itariki 20 Mutarama. Minisitiri Lavrov kandi yavuze ko nta cyizere gihari cyuko rero intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo izarangira vuba bijyanye n'ibibazo bikomeye cyane bihari bitarabonerwa umuti. Umukuru wa diplomasi y'Uburusiya kandi yunzemo ko igihugu cye cyifuza kubona umwuka mu birere by'umwihariko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, uri hagati y'u Rwanda na Kongo urangira nk'uko bikomeje kugaragara. Ati dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza na Kongo hamwe n'u Rwanda, kandi turifuza kubona uyu mwijyane uri hagati y'ibyo bihugu byombi urangira. Gusa mvugishije ukuri ibyo ukorera intambara izarangira vuba ahangaha ibi byo nta birimo nk'uko yabigarutseho. Bwana Lavrov yunzemo ko kandi Uburusiya bwiteguye kuba umuhuza. Ati turamutse dusabwe kuba rero umuhuza nta na kimwe tutakora. Kuri ubu kandi imyaka by'umwihariko hafi 4
irashize ingabo by'umwihariko za leta ya Kongo za Kongo Kinshasa zihanganye mu ntambara n'umutwe wa M23. Icyo gihugu rero kivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda cyangwa se ufashwa n'u Rwanda, ingingo u Rwanda rwamaganiye kure. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov kandi ubwo yabazwaga impamvu iyi ntambara itarangira mu gihe rero hari amasezerano y'amahoro aheruka gusinywa i Washington DC na Perezida Kagame w'u Rwanda ndetse na Tshisekedi wa Kongo. Nkuko bigaragara yavuze ko impamvu ari ibibazo rero bimaze igihe kirekire ndetse no kuba M23 ifite imbaraga nyinshi. Ati ku byerekeranye kwigamba kwa Donald Trump wavuze ko iyi ntambara iri mu ntambara 8 ku isi avuga ko amaze kurangiza, ariko wibuke ko aherutse kwivugira ubwiye ko iyi ntambara yongeye kwaduka. Hari ibibazo bikomeye cyane rero bimaze igihe kirekire cyane, by'umwihariko rero ati nibitabonerwa umuti ntushobora rero kuvuga ko wageze ku masezerano arambye. Yunzemo ati kandi iruhande rw'ibindi bibazo byinshi cyane hari uno mutwe wa M23, ati so kuvuga ko wemewe n'amategeko, ariko kandi no mutwe ufite ingufu nyinshi, no mutwe ufite imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Ni M23 yongeye kubura ibirwanisho ku buryo kugeza amagingo yangaya byaje gutuma amahanga yongera guhaguruka maze yamagana uyu mutwe, nyuma y'uko uyu mutwe wari ukomeje kugerageza kwerekana yuko wafata n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Kugeza amagingo yangaya rero intambara zikomeje gufata indi ntera, intambara zikomeje guhindura isura mu buryo butandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Bashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu bigendanye n'aya makuru nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mwese twongeye gusubira mu masaha ari imbere.